Aji sih kalau perlu makeup kayak apa yang go? Kaji kayak malah nak nunggu makeup kayak apa yang go? Sal pakai nak pada macam ni, kayak apa yang go? Mai kau ni mai, bukan naga alam khas tonglan memang, bukan office file yang gua file memang mai sudah kundi dah rengya. Angin mai rakku dia dan cakap apa baru raga kok secang sana. Naga alam khas tonggal saya meta, sal pakai sawo tuwo TV nayo hakiman tonggal saya meta. Kau ni mai, saya pun kau nang belum ba. Nengka anak hari nak tunggu hendak na. Sal pakai macam ni nak mana ni macam ni sama. Papa, tahu kan angga si tokra rekok saya jong sinu gede. Asal kaya na mereka cakap mana saya yang sih kalau perlu mereka makai cuman tak makai nak si mereka makai siu. Oh, ang mereka cakap macam ni neng dosung siwa, kau benok thai si tan nok tan ni. Tan neng nak tanah ni sana karena ni kajak dia yang ke? Iya, neng ang mereka cakap macam makeup kaya, lipstick kaya, kemat tong na boleh, bukan kolok ke, bukan kalah ruwet. Tak pernah ni lebih sih pernah makeup karena ni apa dengan mama sama serapanya boleh. Aji sih kalau perlu neng pampir nai yang tu jaga tulang ni insyaAllah abu perlu ni ikut pun ceria neng bengkes tanya kagak sanji nai. Aha, om tia, mana no hanci hen boleh kisah joli pakai u, office borbau bayi hen jadi pakai kisah joli sema hen jiu. Office aku tu jak pakai angke neng no kada bihi bu sampai peman. Terus sanji nai tanya nai kagak roh ceria na anu kan aku tunggu hantung asuk tunggu mangan nu. Aha, om tia, kagak limang lak. Iya, neng makan neng macam tanya. Aji sih kalau pakai ni macam ikan tanah jenis ni cikan tanah yang melat tak apa kuasa. Engkau rasa aku kongkok tas hasil badas sih no kong no, tapi macam kur pakai ni macam kuju ka.